KL Mizo Production YouTube channel hanron lang leta lang khat tawang viau maya tun tuma hian thlai lampang chanchin soilavin inverter kan siam chuang kha chiang le zuala inriat theina tur kan ron soidon ani masa in clear tu zongjong te KL Mizo Production channel mingin chibai kan book vek chewani hey lo mom deu mai chu KL Mizo Production channel nei tu KL hian kan inverter siam himin phur puye mem maya engtika nge YouTube pa kan phou chuang ati thina han siam khol dewila nakina tam tham del dolin so turom huna tila katia amaro chu tam thaman so tur tak kha man lawa tian order chop angchi kha kan siam ne ngorang kha ania amaro chu mi kan delay lem lawa tun naya thilcha phailama tuiliana wangin athen tur huna aron theng lawa ron thlen tlai deu wangin hei order sa kar thum bor velai kan khailak to kha tiang hian arwalin aron thleng thot maya lomo me maya pali hania he tichin hi pali ania paruk vel kha ania bak chukala siam man lawe thian siam to chin hi kan pholang mai nei he tichuan heng hi order sa nia order zel thei ania adutan khan screen na number kan tarlan na khan order mai turani aman za thi cheng sang thum janga man chau ani chip chiarin kan ron soi chaudona an soi tak ma in khatia in ngai thlak inen pa khan like kha han metula tichuan KL Mizo Production channel la subscribe lo khan subscribe kha in lo medonia tuna hian kan han te sngal zung mai dona chu kong in ko muna rem chang te po anianga achanchin kan ron soi pa zelang tuna hian atesnan hian UPS battery ka mangdona hetiang battery man kher tur tina ni chuang lawa battery kha aliana piang kha na dai reya ate deu kha na dai rei lawa truck battery phei chuan a dai rei ngotang ingwangin nge alian le ate amil vek ti chuan a charger heta hian kan vual lawani a charger vuelang chuan a charger in a charge thei to kha khami chau kha amil dona a charger hi a ran pa in order tutan khan order theya atlang pui thuin kan mamona tur zona khan in battery lian kan mamolo tlang puyanga achan chu hemi UPS battery yang lek hetiang tiat lek bike battery te rickshaw battery te khatiang battery sang ni man ti borvel kha khang khanin driver zan thum zan li ti borvel dai thowa chu wangin battery lian vak kha indu kan ring lawa chu ngatan chuan heng tuna charger kan ron lek chuang hi 14 volt 2 ampere nia hei hianin zip si battery bolero battery kan ti thleng khan a charge full zo ani chuan battery te bike battery atan te po atiang hi a charger atan khan na to ge mem tho chu tiang mil turan ron siam chu ania amaro chu battery lian deu ka du battery hi truck battery ang vel tal ka du ni titan kha chuanin a charger hi 10 ampere vel kha angai ver hinani a charger to deu don ti na hani chu hemi charger hi cheng zanga in minon order tel theiani tichuan tuna hian a eng pek chualam kha han test ta phut tila hei kan suita kan khan alan chian nan anung lama wer pani adum le sen kha
achuaka minus le plus ania adum hi battery minus akan vuwa mai tur ania ti chuan a sen hi battery plus a vuwa le mai tur ani tikhan ti chuan amma sabirin ramriak thin te zinga khan kan faten battery alo masia power bank hian min dai lo thina an battery lo chuan hon chak zelin tiang chi kha hi battery hi a charge theni hi inverter on off khania hi hetian off ania hi on ania chuan battery charge tur po khan hi anua khan hi hemi hi volume mai tur ani chuan battery pakhat cho charge themi titan khan hi extension cord a hian a fit le mi theya rama po khan extension cord te ken thei veka chuwa ti chuan battery hi kan han charge sinanga ka battery kha a charge theini tin hei hi a that big em na chu battery charge na chuan hemi on inverter on ngai kher lo hian battery a charge theya ati theida na chu hei battery charger rang khan a cable kha in phoi de yanga hei ma hian hela hian in vit lun ma yanga a vi luna oma hei dinglam le veilama hian awan na dinglam le veilama hian pahniau mani tan hian phone pakhat ta charge theya chuti rual chuan heta hian pakhat hi a khol ran ve ve nia a rual in phone pahni heta hian inverter on ngai mi aloin a charge theitina ni chu hian battery hin connect khan tikhan a in charge ngal mai ni hei hi charge du lo huna chuan hetia po phoi mi khan atok le me hemi khola kha automatic in na in off ve le me ya charge du huna hetia vilu le kha ani me ya hei hi ale lam mania ti chuan ale lam ya hian a charge si kan test le nge thakop mai khep mai ya ti chuan a eng pek chuala makha han test le taila he extension cord a khan kan fit to sa a ti chuan electric bulb uaza hi chichin taila hi chit thin tur tina ni lawin uaza bala po thatakin a eng sawem ti la kha kan thredaw ne eng thapep khop mai video landana khan alang phemo ayen lu tukhian a phe thina karon muphalawa ti chuan electric bulb ingsan nge zong tv te po kha phen khat zona kha nia hei hi inverter hi uaza ni ania bal kan chita zir kha ne mai ni entirnan hei hi uat kuwa baja sania hetiang bal kan chido ni chuan a zo tok tur chu uat zani tling tur chuan in bal somni pakhat kan chit khan uat zani kha pakhatin na kai lo thina nia electric bulb somni pakhat chit chu an seng lawang biak ina te holian pui ate kha chuan in a man na tok vel bio don ni bal somni vel chu ti chuan tuna hian pathum min chichin teng o extension ko ta hen pathuma tam viluna omlo tlat maya tam de ohan chitchina cha komnen ai en dan chu eng thatakani hei hian eng chen nge ya dayang ti vela te kha kan la ron sui zel don video hi atop thlengin min lo thlir sak don ya tuna chuan battery
hei hian eng chen nge dayanga eng tiang nge a battery he da na hi kan en dik le don ani hei hi ampere meter ania current ai ral zat te na ani tichuan chemical tlang hian kan tianga tichuan a battery he da na kha kan hre thei don ani video hian lang chiang tura kan nga ya tikhan zero ommo video landana khan camera lens nen en chuan herasan hlek ngai me thei tivel khan yam zero tikhan hei hi kan han onanga uat kwa pathumin nai ral zata kha 1 ampere tivel ania chuti ni chuan 1 ampere ai ral chuan he battery hi ampere engza nge ti kha kan thia tanga ya hei hi 7 ampere ania chuan hemi uat thum bal pan na uat ko bal pathum hi chhit chuan darkar sari ayeng thei don tina ani darkar sari eng tur chuan hemi hi full charge sangai ti chuan darkar sari en thei chuan pakhat chau hi chitaila zantin darkar sari san thum ma dai don tina ni hei te hian a helo khop mai inverter lian aya a that bing na chu inverter liana chuan hetia inverter han on chi akhan eng ma chit lo po khan hemi ampere meter a hian pathum te hi an thleng chho thina hei hi inverter tuna kan man me kania hian ingsa nge iral ti kan test ve hrim hrimanga anunga pek chuan ai kan phoi de yang ti khan in phoya tueng mam don lo ti na ni ti chuan battery a hian hemi ampere meter hi kalo fit sa to a hei hi hemi inverter ron ka tanga ron kal battery plus akan zom khan to mai ti khan ka me zom ta a eta hian eng ma chit lo khan ingzan nge kal ti ka kan en don ni tuna kan onang ti bor vel kal hei hi inverter lian ni nei ral dan tlang pui chu ni ya chu tiang ani chuan hemi eng chi chunga han ta neng lo hian he tiang uat ko bal hi pakua chila ti chuan onila inverter lian pa ngai eng ma chit lo on nen khan a battery he dan jong ai nang vel don tina alo ni reng mai hei chu eng ma chit lo chuan battery hi hetia han on po hian ai ral lo ti tuk vel ania ei ral chu anei ve hlek thawang ma se hemi metara hian alang tham lo ani ti chuan ordinary bal kan tiang eng hi enga chita tan chuan man mi alo tur a chan chu battery he lutuk battery he hian battery atlo lo pha thin bok hetian an ti chinila hei akal fuk biki sang lutuk battery ira nem lutuk tina ani chu heng ho hian chu wangin heng hi inverter a chilawila battery potlowa adai raya a chemi me lo battery hi inverter liana hian battery te man lo tu an ti thin a than chu hetiang lek battery hi mangtaila inverter liana chuan helai hianin bo inverter lianin a iral za chu 3 yang char kha ania 3 iral chuan hi darkar ni ba
adai don chuang lo ti na ania engma chhit lo on po khan battery liana po khan chu tiang za tho chu eirala battery e na bi ka battery tlo theilowa motora in battery an man hian kum sari chuang kum som don lai te adai siang atinge inverter man hian kum nga vel chu adai thin ti la kha inverter hian battery aina chuan a charge po khan a charge na chu wangin battery te po thlo taka kum sari chuang mang tu khan hetiang inverter te uat klem battery ei ral klem hi a tha ti chuan hetiang a charger po hi zoi muanga charge thei kha battery a thlo du bi kani chu a that bi ke mem na ania hei a helo em hi pahni chit chuan khal klem le zuala pakhat chawin chit phei chuan kha klem te bak akal lo ani chu wangin pakhat chit hi chuanin ei po hi zan ni flavor san kha adai don ti na ne meya pakhat chit po hi ram riana chuan tok nel nol ngotang tin hetiang bal hi hei uat khuwa nia uat thum lek te po ma uat chan velek pom uat chan velek po kha eng em tho sia uat chan velek in chit chuan emi battery po hi flavor zan sari in tlanga kar khat chung ria kha adai thei don ani chung te chu a chan chin tlang pui chu ania tu na chuan battery charge dan kha kan ron sei don ni a charger hi a ran pa le turin kan ruwa man kan ti kha apakata chuan mitam tang chuan battery charger hi hinma molo a chan chu rama thlama rianga rangar tur khan hi sapa thlama khan solar plate om thowa solar plate khan hei hi battery hi eng battery po kha a charge thei thowa ti chuan hon sek kha hinma modon lawani ti chuan solar plate nei lo po khan inverter hi hon tel ngai lo khan hemi a ran pa charger in lamain da wa khan in charge themi don nei a charge dana kha kan ron suanga hei hi a charger a hian battery chena anom veleta a hei hi a sen le adum an chuak le ta a sen kha battery sena khan adum kha battery dum lama khan che mai tur ni hei ti hian kan han chep ta a sen khu eng ta ti a eng hi adim dewa alang phatro video po lang phatura ngai ta thawila ti chuan helam hi karena vilu mai turani tuna karena khan vidlu chinang hei hi asenin na enga etia han vilu chi mai karenan lu chi mai khan a hringin ron eng ta ne battery hi a full huna asenin ron eng vele thuang ti chuan battery hi a in charge zui lawang a in kat dei don battery a full nuwa a charge zui don lo ti na ni chu ka battery charge kha full tom sia ka len san dei sia a ti chi lawang ho thoi ka ngai tiang chi kha angai ve don lo ti na ani chu ti chuan sum sen so chung chang kha a top nan han soi le taila hemi inverter a sang thum zangai senganga a charger a cheng zangai sen chun sang li battery hi edu tiat zir khan battery sang ni mante a to ge mem maya a chan chu flavor zan thum te dai thowa ingwange min battery le inverter lian puian le thin ti chuan sum dona line hi company hian an refu maya chumia chuan min inverter le battery kha tlo sian ti wangin
inverter po battery he turin le inverter po kharim turin lovak lo turin an siama battery po kha ina a charge na boka chuwangin battery pot lo theilo thin ani hemi inverter ra chuan battery sang ni man lek po sang thum man lek po kum sari chuang i mang theidon achan chu battery hi arim lawe me mani battery hadama battery pon nuama te bingo tang hemi inverter ra chua ti chuan a charge na ko khan ampere tlem te 2 ampere chau khan charge zawangin battery kha athlo bik ta ne omzia chuan i thenom pain battery lian le inverter lian uat sang khatalia cheng sing ni chuang a senga cheng sing ni chuang se na kha an lo chia a chia siam not ma repair na tir na mana khan cheng sang ni te an seng lia atawe me me ni hi chu a chia thuna po e manja ta mon ve to lom a thargan le lo long e ei chu a cheto hi chu repair khrponga lo ha thar tlom tho in ti thei mi don ani ti chuan i thenom pa in inverter mana sing ni a sen lai khan nangin cheng sing khatling lo fe kha in chenganga chu ti chung chuan current hi kar khat chuang top ta se i thenom pa in current kan nei lo kan inverter battery lo to ati nuwa khan nang chuan i la chieng hi a bia thei don ani chu i thenom pa aya hemi video yen i wa nei puina ania no hotan point thenom nu aya in wa nei na chu he video in en hi ni KL Mizo Production YouTube channel hi lo clear zel don ya clear tu zong te mang thal effect photule